بله تماشاوان ما امی راست راست برای خواب بدن جهه کنگره جوه داره نوچگهان ما شروان محمود به مرا آماده بله شروان جویس به هیوت کنگره دشوپینه جویس به حیانها چه هات نقاش کرن ده چه به نقاش کرن هروها پیام چواتین داین بله لیلاف سلاف جبو توج بو حمی تماشاوان و شوپینرین روز آوا تیوی جخوا ایرو دبن دروشمه یا هفگرتنا گلی سوریه هیما چارەسەریya سیاسی و میسیۆگەرکردنا پێکانینا سووریا دموکراتیکە ئەنجومەنا سووریا دموکراتیک یان جی مەجلسا سووریا دموکراتیک مەسەدەی چارەمی کۆنگرەیە خو bi beşdarbûna gelek aliyên siyasî, partiyên siyasiyên Kurdî û Erebî û spiyên herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê li kêlek wê gelek kesayetên serbixwe jî di nav de îro ji çaremî kongreyê xwe li bajarê Reqayê li darxist. Ji xwe kongir piştî xuleyeke rêzgirtin li ser giyanên şehîdan hevseroka Mesedê Emîna Umer jî axaftin kir û behsa rêvrê bazên dîtina çareseriya ji pirsgirêka Sûriye re krîza Sûriye re behs kir û got û tekez kir jî di nav re ku ev yek pêkane biriya hevgirtina gelê Sûriye bixwe ev yek dê pêk were ji xwe li kêlek wê jî fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Ebdê jî biriya vîdyoyekê beşdarî nava kongreyê bû û ew jî di axaftina xwe de anî ziman ku dê Mesedê her dem bibe rûyê sîwana sereke ya herêmê ji bo derve ji bo hundir jî. Ji xwe têkildarî çaremî kongreya Mesedê ku niha hîn jî berdewam dike, niha jî bi min re mêvanek heye ew jî rêzdar Nasir Nasiro ye ku endamê komîteya amedekar e. Em ê zêdetir di derbarê kongreyê Mesedê de em ê jê agahiyan nas bikin. Berê Birêz Nasiro tu bi xêr hatî bûltena me. Sağ ol, bir serçevan. Birêz Nasiro ji xwe dizanin îro ji we wekî Mesedê ku çaremî kongreyê xwe darxist niha em dixwazin naskin agahiyên zêdetir hûrgiliyên zêdetir yê ku di nav çaremî kongreyê Mesedê hat li darxistin ji xwe em dizanin niha jî hîn jî berdewam dike. Arman ji li darxistina kongreyê divê rewşa ku herêm tê re derbas dibe çi kombûnekî wisa bi vî rengî wekî Mesedê dixwaze ji vê derê peyamekî çawa dirxipe ji bo Sûriye tevahî. بله یعنی براستی اشغال در خستنا کنگرای چرمین یا انجمن جوان سوریه ببرن انجمن سوریه دموکراتیک یعنی خاله کی پرگیرین قد ویده ما هان کو 5 ساله هرتم ده درن خستن هرتم گف لسر هریمه هرتم گف لسر پروژه کو انجمن سوریه دموکراتیک yani temsil dike daha tekirin ecber ve ki yani kesin yani PKK'nin انجمن سوریه دموکراتیک دخواست کردن که اف کنگر ایدی ورل دارخستن روشا کو آن هریم تیده در باز به هریما کو لسر روی عرضه پراتیک دیگه پروژه مسده او جی هریمه رهبری خودسران با کرجات سوری یعنی ام زانن انجمن سوریه دموکراتیک جبو سوریه که دموکراتیک پر رنگ و نناوندی تکشونه که پرمزن دامشاندن جدام دمزراندن آخا حیانی نها زیادتری 9 ساله هر تم تکشین و خبات دامشاندن راست گله کی جاران ایریشن مزن لسر اف پروژه هات کردن چه ایریشن راست چه ایریشن بروازن جدا ایریشن نه ناس کردن هریمه ایریشن کو هیشتنا هریمه دیگه و خطریه کی ایریش کردن لشگری هر وهاجی لسر اصلا جهانه یعنی ناس کردن اف هریم یعنی ناس کردن ریوبری خسر هر وهاجی مسده اف ایریش گله کی بردامن هر تم هبون اجبر و کیجی و اجبر وان سدمان کو ایدی پیوستی چه بو کو اف انجمان خو لګوري سردمه کو امته درباز دبن لګوري قناغه دیروکی کو سوریه ته درباز دبه لجبو لدارخستنا سوریه کې دموکراتیک برنګ نه ناوندی ایدی انجمان یعنی گونجاو دید کو اف کنگر دبن سرناوا انجد بن سلوگانا به هفگرتنا سوریان yani hevgirtina Suriyan hima çareseriye siyasi o yani mesugeriye avakirina Suriye demokratik bir rengine navendi servi esas
اساسی کنگر به وک و آنی سر زمان به خالقی که رزگرتن او به آخفتن وکرین هات دست پیکرین هر وهاجی گلک گوتنان هاتین کرن گوتنا هفسروکاتیا انجمنا سوریه دموکراتیک هر چبریا فیزیکی جالیا هفسروکا انجمان امین عمر هر وهاجی چبریا زومجی هفسروکا انجمان ریاض درار هر دو آخفتن خاکرین آخفتنا فرمانداری گشتی هزن سوریه دموکراتیک جنرال مظلوم عبدی هات گوتن هر وهاجي اخفتنا لفبري خسر باكور جات سوريا واخفتنا مجلس جنين سوري حمي اخفتنا هذين قوتن بتفليبونا زيادتري سيسدو بينجيج دلقاو ميفان كونجر اف كونجر هات الدار خستن شخال باجار رقنا اف كونجر ام لدار دخن گلکی خالن گرینگ و دوی کنگری دا ورن یعنی ورن پیشکش کردن یعنی ورن درباز کردن اشخاص دست که دا وی وکی هات وکی هم زانن یعنی اخفتن میوانان او پیروزباهی میوانان چل باخورجات سوریه چل هندری سوریه بون هر وهاجی جوالات هریمی ولات عربان ولات جهانی جی آخفتن و پیروزباهی هاتن شاندن بروز کن پیروزباهی هاتن شاندن جبو انجمانه yani bir rengi konger berdam di ki ana civi derbasi rawşa rexistini be xandina rapora rexistini her wahaci nel xandin yani niqaş el ser sistema henderini de nav vesed de yani cibci de be jiberku ana yani luguri pekhati yani luguri tişten ku am tede derbaz be qunak ku tede derbaz temen pivisti hay ku ev yani hepemana henderini yani توزیکا انجمن سوریه دموکراتیک وره گوهرتن جبر کو روشنا او روشا بره روشا آنا انتهت در باز دبنا هم روشا کو دما کنگرس یمین ده 1000 ده در ده جیان کرن حریم مزه تر هاتن yani dagir kirin geleki yani bu yere no lisar asta cihane ve lisar asta herimi lisar asta suri çi buna yani her vahaji her peymana ki civaki no jibo herimen ku dibin saya projeye mesede cihan dikin her peymana ki no ci evci vi diber şavda vere der baskirin halen ku te da verin cihan kirin bijeh kirina juan dinav enjumane da bijeh kirina jin dinav enjumane da yani regez yani bejin rejeye ku جن و جوان وی دناو انجمن ده هبن چقاسینا وی چه رولی رابن پیکاتین سیاسی پیکاتین جواکی پیکاتین هم رنگ دناو انجمن سوریه دموکراتیک وی بچاوا بچرنگی جی خواب بگیرن وی بچرنگی کاری خواب بدل مشاندن اف انجمن وی چاوا خوب برفرهتر بکه نهال سر اصلا سوری گلکیش بره برفرهتر yani بره وقت زانی کو هرتم لناف هریم باکور جات سوری خواستین دار دکر گلکی کیم بو کوچالاکی و خاطر ویل دروا لی آنا وی بچرنگی بشتی اف گوهرتن دناف سیستم هندرین دا ناف yani rebaza revabdrine yani da asla revabdrine da aslen yani dinav enjman da we go hartin geleki çe ben we dinav da ji ev enjman idi xo zalaltır ve kidir jbu xabatın hindri Suriye derbaz bikin بله بريز ناصروس خوازن برسا ويكي مش خوتا بحثا قال خالين جرين كركو دي جيفينا بوبورين دي چارمين كونغريا مجلس سوريا ديمقراطيك مسدي ده بيني قاش كرين لبليم دخوازن ويكي ناز بكن بتايبت جوهرتنين سركه يكو دي در ويك كونغري ده بين نقاش كرين جيتي شقوم دزان بحثا هالبجارتنا جهاد كرين اف البجارتن ديجبوكي وند درباري ويكي جيتي بيجن yani براستی وی گلکی تشتین جودا دناو سیستم هندرین ولن درباز کردن اج دسپیک گوهرتنا هف پیمانه هندرین یا انجمنا سوریه دموکراتیک هر وهاجی ج هالبجارتن كنت هندر انجمان دين جد هندر چارمين كونغريا ماي جوانين اي بوبرينيا انجمانا سوريا ديمقراطيك ولا خصن يعني وي دسبيك هالبجارتنا هفسروكاتيه انجمان ولا تشيكرين وي اف انجمان هفسروكاتيه خا ديرك هالبجيره هر وهاجي وي مجلسا گشتي يعني مجلسا هفسروكاتي مجلسا رئاسي وي ورا هالبجارتن يعني وي يعني هالبجارتنا كي جيرا جنونرين بارتين رخصنا جنونرين جن يعني سازين جنونرين سازين جواكي جنونرين سازين جوانا حمي
سازیه کوجیه خود ناو انجمن سوریه دموکراتیک هر وها جوی گله کی تبلیبون نه جبو انجمن سوریه دموکراتیک ج هریم باکور رات سوریه ج هریم هندر سوریه یعنی هریم دبن سروریا حکومت شامه هر وها جوی کسایت و رخصتن هولدان خبکن و هن کسایت جوی تبلی انجمن بن ج هریم باکور رجاوای سوریه یعنی هریم دبن دست چتاین سر به ترکیه و سر دولت ترکیه داگر کرد یعنی به ورنگی وی انجمن وی کنگره ما بردام کرد. برز ناصر ناصر و اندام کمیته آماده کار گله اکسپاج با بجدار بودن تجبول تنامر تسپاس کن. سپاس خواهش باش بو رجاوا تیوی. گله اکسپاس. بله لیلاف جخوا وکی کو رزدار ناصر ناصر و اندام کمیته آماده کار چهارمی کنگره مجلس سوریه دموکراتیک و نهاد وان کلیاند لباجار رقای بریو دیچه تبلیبونا خویاش بولتنا مرج وکی ودیت به اوای کی زندی گوت کو اف مسده وکی کد سلوگانا خویاش دروشمه خویا کو چهارمی کنگره خول دار خستیه دبیجه یعنی ام دزانین جیش خو مسده جدما دامزراندنا خو و حتی نها جبو اواکرنا سوریه دموکراتیک پرنگیون ناوندی کارو خباته که دم دریج دامشاندن لکله کویجی هفدیتین وان بگلک آلیان لهندره سوریه ولدروي سوريا يعني بقادا دبلوماسي جبون اسكرنا ريفيبريا خوسر وسيستما موديلا ريفيبريا خوسر ياكوب نتوا ديمقراطيك امزانين سر فيبنج هياتي افاكرين لهر دفر نافا كارو خباتي ديا وش خود دي چارمي كونغري خود جيمست دي گلك گوهرتنين نو بخورا بده آواکرین یا سرکه جیجی گوهرتنا هفسروکین انجمنه یان جی مجلسه لگوری هل بجارتنا نشخوی دمین بده بیل دار خستن شخوی تکلداری اوقاس بویره کو نهاد چارمی کنگریا مسه دل باجای رقای کوپکتی امی وان آگاهیان بوره دبولتنا شش ایواری جی امی پارو بکن. بله افکار ما شروان محمود سپاس جبوتا و میوانیتا